Akashvani Imphal Moirangthem Ibehaibi pau pajari ahanbada maruiba pau. Ukhrul amasung Kamjong jilada pung 12 ki total shutdown chathakibadagi jila ani asigi headquarters sing ngasi mi pumtak tak le. Tangai padana changba potlam sing puba gari chani humpu ngak chenbagi akanba cheksil thoranga loinena ngasi ayu kanbhoi ani thokna jiribamdagi Imphalumda thorak le. Pradhan Mantri Narendra Modi hairi haukiba chahi 12 asida leibak asigi naha sing nupi amasung lawmi singda sakti pinaba sarkarna akhakpa letana honaduna lakli amasung Madhya Pradesh ki Indore da ngasidagi International BRICS Agriculture Conference hauragani. Urkul amasung Kamjong jila da pung 12 ki total shutdown chathakibadagi jila ani asigi headquarters sing ngasi mi pumtak tak le. Aikoi Ukhrul Paumi Shooting Simaren Hai Village Authority ki ayaba yaudana Ukhrul Jila ki New Haven da Nipu Suba Assam Rifles ki outpost hanglakpa amasung Nongmaijing numit ki numidang wairamda madubu yaningdabi khongjang changchinbada nupi singda Assam Rifles na chathakiba thawongbo yaningdaba phongdoktuna ngarang numidang pung 3 tagi Tangkhul Nagalong amasung jila ani asigi CSO singna pung 12 ki total shutdown adu kaukibani. Maduna maram oiraga ngasi jila ani asida dukan amasung mahi tampam sing thong lole lambida mi tak tak le Nongmaijing namit ki thodok aduda Nipu Suba Assam Rifles ki kangbuna lathi charge tawbada nupi kun hena Ukhrul District Hospital da laikana ki haujik phawgi oinadi shutdown manung asida nataba thodok thopagi paulete shutdown asi ngasi numidang pung 3 ta loisingani. Tangai padana namit khudingi changba polam sing puba gari chani humpo ngak chenbagi akanba sexual thoranga loinana ngasi ayuk kanbhoi ani thokna jiribamdagi Imphalumda thorakle. Aikoi gi jiribam paumin hai ahanba kanbhoi aduda LPG tanker ni phu petrol 15 amasung diesel kulumdai punna tanker chama amasung tongan ba chana thaknaba polam sing puba mal gari kuntra yauri. Ani suba kanboi adudana pilati mati amasung atai chanaba polam sing puba punna mal gari chama kuntra yauri. Hauji jiribamda LPG puba gari taru tanker 15 amadi truck chani tara lehauri. Rashtrapati Draupadi Murmuna suba Assam Rifles ki rifleman Manglem sang baipheida thoidok hendokpa mathongna leibagidamak Shaurya Chakra piduna ikai khumnakre. Mangonda mana si pirakpada Rajapal Ajoy Kumar Bhalana nongaiba phongdokladuna mahakpu Manipur gi chawthok chaningai oiba machani amasung leibak asigi heroni haina singthari. Ngasi International Archives Day ni numit asina hanagi mapal thoram amasung Shiksha Rajya Mantri Dr. Rajkumar Ranjan Singna yaifa paujel piri mahaki paujelta Dr. Ranjan hai archives asi chumnatagi hokiba matangi record sing thamba adu khakta nate masidi hiram khudingmaki manung mapan phauna onba loksing gyan amasung jati sengkatpagi khongtha phamni makna hai archives asi ariba khui lairik singdagi hauraga digital record sing phawba thamduna sabheta singna khomang chawsil libasing adu ngak chenduna thamphamni. Research Lengak Sasan amasung miyamna khangingbasing phanghannabagidamak archives ki system amasung digitization ki thabak hena phagathanba tangai phade tungi mirol gidamak itihas po ngak chenduna amasung yokatuna thamnaba hotnabada amung hanna kathoklasi hairi. NG College Imphal ki Political Science Department ki Electoral Literacy Club amasung college asigi IQAC na punna chinduna electoral roll gi Special Intensive Revision SIR gi matangda nomagi oiba electoral sensitization program ama hauji college asigi DDU Council Lecture Room da pangthokli. Thoram maduda Manipur Innovation Society gi President Tongbram Tejkumar college asigi Principal Professor S.I. Santibla Devina Singba saruk yari. Narendra Modi Sarkar na sahi 12 mapung pharakpaga mari lenana BJP Manipur Pradesh ki Kisan Morcha na chinduna nomagi oiba jila thaki natural farming gi workshop ama ngasi nongthil Imphal East ki lamlai da leiba Pureiromba community hall da pangthokadauri. Thauram masigi pandamdi sel isang sanghandana amasung chemical yaudaba lau patha pung thogatpani. Thauram maduda TS Biswajit Singh MLA amadi dalgi atai MLA sing amasung lusingba kaya saruk yagani. Kendra gi lalon itik amasung udok mantri Piyush Goyal na hairi GI tek phanglaba Assam ki Tezpur gi maming chalaba lichi malengi ketel yowang ngamle mang hai agricultural and processed food products
Export Development Authority की मतेंग लोइनना तेजपुर लिची की अहानबा शिपमेंट दुबई दा थाखरे सोशल मीडिया दा थागत पवारोल अमदा श्री गोयल हाई थौरांग असिना लमदम असिगी लिचीबु मालेंगी लेबाकसिंगदा खंगनबता नतना लौमीसिंगदा ममल हेना फंगनबा अमसुंग अवांग नोकपोक भारत की लऊ सिंगुगी पोथोकसिंग योनबगी अनौबा खुदोंग चाबसिंग फंगलगनी ताबिरिबा पावसे आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईरी हौखिबा चही 12 असिदा लेबाक असिगी नहासिंग नुपी अमसुंग लौमीसिंगदा शक्ति पीनबा सरकारना अखाकपा लेतना होनदुना लाकली सोशल मीडिया दा थागतपा वारोल अमदा लेबाक असिगी मी कोटी 194 थौजाल अमसुंग जातिगी हाना हाइबा वाखल्लोनगा लोइनना सरकार असी थाजबा चाखोटपा अमसुंग मियामगी याइफबा हाइबसिदा काथोक्तुना लैरी प्रधानमंत्री हाई असुमना सोक्थबा लेतना होनबा असिना लेबाक असी मालेम पुंबगी ममांगदा अनौबा सक्तम अमा सागतपा ngamle इंफ्रास्ट्रक्चर दगी हौरगा डिजिटल की अवोनबा पुरकपा ngamle श्री मोदी हाई चाखोटलबा भारत अमा ओहिनबा हाइबा वारेप अदु फंगनबा ngamnaba सरकार असिना सेवा अफबा लेंगाक शासन अमसुंग नुंगाई याइफबगी लंबीदा लेपतना हनबा लेतना संगसिनखिगनी मध्य प्रदेश के इंदौर ngasiदगी इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हौरगनी निमित मंगानी सुपना चथगदब मिफम असिदा तोंगान तोंगानबा लेबा 12 लाकपा लऊ सिंगु मंत्री सिंग मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंग अमदी अखंग आई सिंग सरुक यागनी लेबाक सिंग अदुगी मनुंगदा ब्राजील चाइना रशिया अमसुंग साउथ अफ्रीका यावरी मिफम असी जुन 19 फावबा चथगनी मिफम असी एग्रीकल्चर वर्किंग ग्रुप की मीटिंग लोइनना हौगनी मपुंगैना खनगदबा वापम सिंगी मनुंगदा चिंजाक की अवाट पलेहनतबा फार्म की मवोंग नौना सेमदोकपा इसिंग नुक्सिटका चुनाना लऊ सिंगु तौबा लऊ सिंगुगी पोथोकसिंग योनबा अमसुंग लम यामना लेजदबा लौमीसिंगदा शक्ति पीबा यावरी मिफम असिना लम यामना लेजदबा लौमी नुपी अमसुंग नासिंगी खुथांगदा चिंजाकी अवाट पलेहनदबा हाइबसिदा मपुंग ओइबा मियंग थंगनी जुन 19 दा ब्रिक्स लेबाकसिंगी मंत्रीसिंगी मपुंग ओइबा मिफम पांगथोकनी गृह मंत्री अमित शाह ngasi न्यू दिल्लीदा लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS हौदोकलगनी थौरांग असिदा ngangkhai hai singna ningthina senaba amak palehendaba amasung ngangkhai lanthok lansin tawduna lalon itik chathaba mati passenger chathok chachin tawda technology da nimpham oiba pambei sing sinebagi mami tari गृह मंत्रालय हाई लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम असी भारत ना ngangkhai lam ningthina senaduna thamba matangga chunaba technology sinebagi maikaida singthaningai oiba khongthang amani केंद्र की कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाईरी नरेंद्र मोदी की सरकार की चही 12 की मतम असिदा भारत की कोयला अमसुंग खनि की सेक्टर दा चाउन अवोनबा पुरकले फिल्म सिटी हैदराबाद ngarang पाव की मिफम अमदा वा ngangbada श्री रेड्डी ने हाई भारत ना हाना अमुक्ता ओइखिद्रिबा मवोंगदा कोयला तन कोटी 100 पुथोकपा ngamduna मालिंगी अनिसुबा ख्वाइदगी चावबा कोयला पुथोकपा लेबाक ओइरे मांग हाई कोयला सेक्टर असिना मी लाख 5 रोमदा हक्थेंगना अमसुंग मी लाख 15 रोमदा नाकोइनना थबक पीरी श्री रेड्डी ने हाई हौकिबा चही अनि असिदा मिरेबाक्तगी कोयला लेबगी चांग हंथदुना रुपा कोटी 60 रोम कनबा ngamle मंत्री ने हाई कोयलाना भारत की एनर्जी सेक्टर की यांगलेन सरुनी मसीना लेबाक असिगी अपुनबा इलेक्ट्रिसिटी पुथोकपगी चादा 72 रोम ओइरी केंद्र की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मंत्री पीयूष गोयल हाईरी भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री असी लाकदौरिबा चही 5दा हौजिक लेरिबा असिगी सरुक अनि ओयनबा होटनरी मसिगिदमक अनौबा इनोवेशन सिंग पुथोकपा ग्लोबल पार्टनरशिप हेंगलहनबा अमसुंग मालेंगी मफम कयादा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट सिंग योनबा हेंगलहनबा होटनरी अरोइबदा मरुइबा पाव अमो उखरुल अमसुंग कामजोंग जिला पुंग 14 की टोटल शटडाउन चथगिबदगी जिला अनि असिगी हेडक्वार्टर सिंग ngasi मी पुमताक ताकले तंगाई फदना संगबा पोटलम सिंग पुबा गाड़ी 200 ngak senbagi akanba सेक्सुअल थौरांगा लोइनना ngasi अयु कन्भोय अनि थोकना जिरिबामदगी इम्फालमदा थोरकले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाईरी हौकिबा चही 12 असिदा लेबाक असिगी नहासिंग नुपी अमसुंग लौमीसिंगदा शक्ति पीनबा सरकारना अखाकपा लेतना होटनदुना लाकली अमसुंग मध्य प्रदेश के इंदौर ngasiदगी इंटरनेशनल ब्रिक्स एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस हौरगनी पावलोइजरे